nagufasha n'ubugoryi gusa pe. Biriya bintu ushaka kwishoramo ntabwo uzabishobora. Nabitekerejeho umwanya munini ariko biriya bintu njye ndabizi nzabishobora. Aha, wagiye no mu kinyerondo kirakunanira none igisirikare ntikigiye kwishoramo. Nari nabishoboye ariko nuko namazeho iminsi 2 gusa bagahita banyirukana ariko nari nabishoboye. Ikinyerondo cyarakunaniye bidasaba ikosi rya danje none igisirikare nicyo ugiye kwishoramo. Cyagabanya ibigambi iryo ni cyari ryuko ngiye kukubana umusirikare. Ubu wenda kwinginga iki wanje gerawe. Tumuka ugende. Nagiye sha ubundi wowe nari ndi kukwaka uburenganzira. Iryo ni cyari ry'abantu bena. Genda nyine genda. Ibyo birakureba uzagwa iyo ngiyo. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Kaliferi wanjye wamagaye wa reka rwose. Bisakeka ko ndi ku rwego rwe ngiye kuba umusirikare. Reka ntago byakunda reka mukupe. Ntago nyikundana nawe. Igikobwa kire cyamamagarara aratinyuka agahamagara umusirikare. Reka rwose. Aro? Umva mbabarira rwose ndakwiyamye pe. Sinyiri kuri level yawe ngiye kuba umusirikare. Numva iki? Njyewe ngiye kuba umusirikare nzakundana n'abakobwa b'abasirikare kandi nizere ko turi kumvikana. Sheri ni so sha. Umva ntacyo mvugana nawe reka ngukupe. Reka cyangwa sindi ku rwego rw'abasirikare. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Zibaho rwose tutararenga. Sindi sheri wawe. Ko nagize ngo uri kumbeshya. Sindi sheri wawe. Ngubu rwose ngiye kujya nkundana n'abasirikare. Uri umusirikare? Nzongera kuzita sheni nzakurasa. Ese kumbona uri kurira wabaye. Uraho. Komera. Kundana na barudomo shani ho muri ku rwego rumwe. Urandebera cya badikira kuri sheri wawe. Noneho ndakwiye. Nzongera urabeshya nimba umusirikare niwe nzahera. None se sheri uragarutse. Gashira amenyo sha. None se kuri kumfira kandi wanyihakana. Abasirikare batwerewe kwa mutaka.